Aisa luhpia bara spiritu likira yuhpa ba ninara nakosa. Mateo capítulo 3 versículo 5 bara. Jerusalem tawan ka uplika nani. Judea tasbaya wina bara yadan awala lamara tawan nani ba sut wina ay smalkan ka walaya ay drubi balan kan bara ay saur ka nani dahara saki bangwikan nani ba yan mita hordan awalara tahbi daukan kan tingki pale kaysa yawan naha ay sikekan kawina dawan bila pisir pikumi walaya baranaha wanten kabrina lika smalkan ka kum tahbisakan wiba smalkan ka kum walaya barayawan ani sirpi winawan smalkiyaw lasa tahbi daw kan kanat ka kumra karnawan daw kan sa sirpi winawait na almuktakan sa tahbi daw kan ka kumira bara mayrin sin sirpi winalmuk daw kan sa tahbi daw kan ka kumira sakuna dawan sins kalaka wahbisaki brih balantem willis yawan ratakras munisa bara Bible kat dimi waram tem tahbisakan kat nat kawala dawan ulbiwan kansa sakuna tabukut banra nahayukukan kana sakraskan bara bahamita wait na ilal takas kisa mayri na ilalay minapurukan ka bara gaspil bila diara rit bara sinbah kikul kisa sakuna bahana ni basin padin munan kabya pat Jesus Christ sin ayay sikarawin dawan padin muns kanwitin naninawa po bamitawin bara padin barsa sakuna na iwalika manan yang lis kumuantan kabriyayasa bara tahbisakan ka bila ba yawan bila apya bahawah bisaki pas brima bara manota kiwaya tawa-tawa uplawala bila raw sa bautismo bara bautismo balika yawan bilapya ispel bilapya uplawala bila kumiapo bautismo bila ba bila lahiwina aula manani gaspil bila walwal daharawalis maba painandistan mo na yasma uplawala bila raw sa 4 ebanghelyo Jesus Christ turi yamne swakisakan storka walwal smalkan 4 ebanghelyo turi yamne walwal 4 ebanghelyo wiba smalkan ka ba Greek rakum smalkan yu rakum smalkan bakat patwal Ibro rakum smalkan bakat yompa Lating rakum smalkan kat walwal Jesus Christ na tasbara ay si work na ni prakan ba uplakumi bila wala smalkaras diski bila walwal ras malkan pat maywiri bila walwal ba barabaka ka bautismo bila ba yawan bila pya bahal ka lating bila barananara lating bila ba wina ispel bila raw sa Castellano baha bila ra laki kay kaya mananinatem kul di manuba tarawara sa Universidad di Manwahmi katiari ka man kaunusma uplavila bara manani kaunusma tihukan ni ulbisakan ba bara man diksyonaryo kumbriasma lauro se algo kum bara bautismo diawiyawan ba tahbisakan ba diawiyawan ba kung naman nahaplikras makakatahbisakri ay tanay tahban sa umontong kumay saifma sa kuna kaysa wahbisakaya nahanaban pali maka dusman na niya kabiba ko pesa bila na respect kaya baya bara wahabisaki mo ni di ay siba alkidaw kaya bara uplawala bila raw sa bautismo ba wisa yawan bila ra tahbidaw kaya bara bautismo wiya yawan sa lating bila ra ulban bara yawan bila sinapya uplawala bila ispel bila ra lakantem wisa numbay walwal kahoy sa bautismo ni naba bautismo wiyawan sa
nina walwal ba may wes na lating bilara sa kuna ispel bilara lakansa kumbawisa pas kumbawisa somerhir baha bautismo kumbila bautismo wina derivar monantem somerhir 1 2 ba samboir 2 3 ba meter en agua bahawiyawan sa bautismo kuna bautismo man wisiswis makaka diarata keras tahbisakan man nusma kuna tahbidaukan ka ba man wahbisagi kay kaya tahbisakan ka ba ninawisa somerhir wiba rungbaya samboir simbila rungbaya likum tarara rungbaya somerhir rungbaya samboir rungbaya spell kabila lopia kau clear lopia meter en agua liura din kaya bahaba tahbisakan kasa sakuna bautismo ba man takaskis makaka kauni taylal maymondia minam prukma baragat bila basinsip brihta kwaras takas kikama bara kau sirpi kananiol ralika kau kakahawan kabya bara lata rapiwara nit bara kaysa bara baka ka tahbisakan ka ay lalbara batila wena kumsa wan lalra sirikbi tahbisak ba ni nawisa rosiado kuna bautismo ba rosiado ay saras klimaywim nakaka somerhir samboir meteren agua baha rosiado apya rungbaya din kaya bara liura slip din kaya ansa kaya ba do keresisa okay ba kaka yawan na ni minute kum dawan bilara ay sikay kata yan wow kata Mateo Gospel wow kataya 3 bara pipe bara ay si sataba yawan kliwan ko pekraw kisa Jerusalem tawan ka uplika nani Judea tas bayawina bara yadan awala ara balan bahana ni sutba bahara tahbi daw kikan bara ay sawar ka nani dahara saki bangwikan nani ba yan mita ordan awalara tahbi daukan yam nisa barakay si bila pain ko may sisa walaya yawan ni mistik kabawina waliwap nahara ay sisa Judea ba tawan kumkan Jerusalem ba tawan kumkan bawina hordang ba tawan walakan barabahan na ni tawan kawina ay drubi balan. Baraulban kabilaw sa balan ka ba, wait na an mayrin balantem, yan mita tahbisaki kan, yada na walara. Baraba kakaulban ka ba ay saras sa tuktan na ni balan, bara tawan ka na ni maki ba, Jerusalem na, bara Judea na, bara ordang rabalan wiba nina makakakantuktan kuna mayrin an wait na balan wisa baka ka almukra ay si badaharawalisa tuktan nina takras bara kliman tuktan ti ala da kakikumbris mabasip Jerusalem na ordang rakwasi balbepya bara Samaria rana ni Judea rana ni basip kwasi balbepya hordan ra baha almuk ay drobe balan tahbidaw kanusa bara naha law para wait na isaras gat bilawalban bay sisa ay drobi balan wait na an mayrin barayan mita tahbikan yam nisa lehra wabiara ay tanikat wanay sisa barakay sa simo ang text kabara brisa yawan sim text kabara takwaras kira brisa Mateo Gospel yung pa ba bara 13 wena 17 bara kumay sikay ka bara nakosa bam na Jesus Christ Galilea tas baya wena aulakan bara
jadan awalara jan barakan. Bakat wan tahbi daukan kabya wisi. Jan witinara tahbi daukan daukras kan. Bara Jesus rawin. Yang lika brin kisa manmita tahbi ay daukaya. Baraman lika yang ra aul maki. Bara Jesus sakona Jesus bila. Nanaralika baku bansuis kan diagat wibakat yawan daukayasa. Baku lika yan ay tanilukan. Jesus ra tahbi daukan bara Jesus liwina mahka takan tiskukan kasbrika purara ba kwawan. Bara Jesus kay kan God Spirit ka ba but ko ba ko ay pura ara aulakan. Bara kasbrika pura ara ba wina bila baikrakum walan na ko ay sata. Naha sika luhpi laytuan kira witin sika baksaki briri ba. Okay. Yawan ni nara klisim teks ka kay nara kahuyay si kay kisa. Ta isisa ta uplan yawan paniskira ta habidaw kikan. Nawas ay suya temika na Jesus ra ta habandukira ay sisa. Yan mita biktakan witin kausirpe bara Jesus bakaw tara ba dukiara. Yan mitawin yang lika manay tahabidawk ma lukrikan bara man yang raul mabawin Jesus ra. Bara Jesus bilawin sa kunaman bahaba bakat Swiss. Dawan diawan wibiyaba daw kaysa. Bara bahawar ka iyan ba sul ka ba pat lilya komprokan. Kan witin ay kay nalukikan kau gat batara sa witin lika prapit kau sirpe. Sa kunagat kupiala ka ba bako karbilakan kan. Bara ay ni pale awala bara iwan bara ay taban bahanin karaulban ka ba wanay sisata God Spirit ka baliwan but kubako bara master kauliw rabuy kantem pahpayara balulan but kubabalulan ba awar kara kasbri ka ba ingnitakan dur kabakwawan bara bilabay krakum baliwan ba aysin ba man bayang luhpi pali ahiwasma yang nanaralika manra laytuan kira witin sika baksaki briri ba kaysa wira minute ko misplain mon latuan kiranani naiwa piwana dak ni ubasatay lal wapisa dak ni sirpi dak ni tarawara tahbisakan kanat kaubay lal wahbisaki wandog bara almuk nanitan kambriras mananiba sarisin may daw kisa kan satu baylal kay kisma bara siring kasin may daw kisa baraban sindila marawisma dawan balaya bayla nara diara sat sa tiyawan kay kras kay kinawisi kau kiyama prakuma kau nam krawil kuma sa kuna Bible raisi wama kaka kau nam kramaigbiya kau wan kiyamawan kisa upla bilawalaya pya nahara ay sisa tahbisa kan temi kaluan nara mahtabarawla sa mahka spirituli kira temi karadimisa dawan ra ay kupialakan uplikan na niba kasak lalo krama kista kreyente we buplawala bilara gatrabaman kasakluki badukiara kasakluki sausa kasaklalukra kreyente we ba kasaklalukra nip kumbara sa kreyente kabila narasin kaunit barasa tahbi may daw kan baman kunadawan spirit katahbi may sakras kaka kaunit kumsma Christian la ka ba li tarara kumay tabita kaisma
an spiritra kum ay tabita kaisma. Wal tahbisakan kabresma. Bara lehora wabiara. Kunin talya ba painwalibas. Manani ay sa ikam smal kaikam. Jesus Christ Jerusalem rabalantem. Wait na kum sinskira layar lasas smal karakum ay nina Nicodemo suiba. Uba sinskatara within sasmal karakan. Bara sasmal raya Jesus Christ balantem. Yuko iwan tihimyarawan wiba. Within ane relihiyantara mimbar kakumkan. Bara uplasut kay kikakakak na maestro wala balan bara Jesus rawihay sabi kaka. Mandiya mo na sinskira tara Israel rasiki uplawala balan bara tauks mawibya bara yukuwi tihimyarawi makabiwalan. When Jesus ra sasmal kara nah kipalini even king karawayas sani. Yang banah ki even king karawayas na sa pawira aywis. Bara Nicodemos lukan ba within sin Nicodemos sin lasas malkratara. Bara kli Jesus Christ sin sasmal kratara wansa tawan kabila bara. Bara Nicodemos lukan Jesus mita aw makabiwalan kang bapensa. Man lasas malkra yang God bila sas malkra komsna bara man yang wal sas malkra smalaka kasakuin takram sa wiwialukan ka kumwan sa kona Jesus mita swakisakan laka ba sa tuwala yaban within daw kapiado kiyakum luki kaikan Jesus mitawen man swaktakan laka alkais makaka ay mawala kli ay subitakram kayasa. Bara sipal karasluan sinskalaka Jesus mitawisaba. Nah kiyang almuktakrina ay mawala kli aptibyarara ay maki bara kli ay subitakam na. Bara Jesus mitawen. Right pali mayawis na. Ya li tarara ay tabitake spirituli kirara ay tabitakara sakaka even king kalakara wabya apya bansa kakaturi walay sinsa lira ay tabayakum an spiritra ay tabayakum lira tahbidawakan kakum spirituli kirara sinkum tahbitakayasa barakuna spirituli kirara tahbitakayawan saba lira likupla tahaban kek sa kona spiritra tahaban liga kay karas kona o kiuba pen kautis ko wali kaya barawan temi karakli di maya Jesus Christ tahaban kara an sa Christian ka kupiam lakram dawan ra saur kam lulkram paniskam sakram yan bila ay paniskasakan ba tahabi daw kikanusa bara tahabi takram sa barayam nisa adar balita rarehta baya ulban kakatsa kan Jesus Christ gat palikata tahabitakan sa 30 years manira tahaban. Okay, nanara kaysa nara penwal. Ay sagat luhpya beleng ray suban mayrin bihiring kumuina. Sakuna kaway si kapura rabamita ay luhpya palikul kraskan. Kaulis na ay rabrikan. Sakuna tahabi daw kan ninkara but kukumbal pahpayaraulan kat bara ay lohpya kulkan bilaba dubil ay siwals ubis tiay si purak luisma alkras maymonisa Jesus banu sagat lohpya balan sakuna ulban kakat balantem kaway lohpya piyabako berikan ay bastar kabakukan kumba litara rehtabayakan. Uno, second ba, spiritra tahabayakan. Bara liura tahabantem, kaubos ka isaraskan bilabay kraapukan. Sakona tahaban buikantem, pirituli kirabal kawan bara lika ay sisataba. Manani, daukan kamnani, marix, nahki saur kamnani, wina, kasak pali, kupiam, lakaramba.
bamna pana ay mayoni para. Barabara wanwiyawansa ahitaban ka ba clear sa kaya ay mayonan kalikapya. Barananara but ku kaulras kantem even kau kwawras kan. Bara bila bayakra kau balras kan. Tahbisakan kau buikan liura. Barananara but ku balulan banin karalika nahabila ay sisata. Bara kasbrika pura raba wina bila baykra kum walan nako ay sata. Nahasika luhpi laytuan kira. Witin sika baksaki briri ba. Kung nakaubot ko kaulras kantem ay luhpi latuan kira apyakan latuan kira nane. Barakumba ay tabitakan barabut kubaliwan ba spirituli kirara tahban sen kakum daukan bakatra ay luhpia latuan kira winan. Baraban sa kakanaywa manit brisma tahbita kaya ba lirakum. Litara ba wansaur kapadin munan kawisa. Manani Bible kakaira apostel waw kataya tu bara tarte sem et bara ay sikeks. Apostel Pita smalkan daw kan kamsawra na nibawi na ako piamlaks. Baraba ko sinlira ay tabitaks. Ba ko likagat spirit ka brima. Pasba li tarara ay tabitaks. Baraba ko likagat spirit ka brima. Jesus ba lira ay taban. Kau gat spirit balras kan bila bay kara kau pura ratakras kan. Ay si kabila bay kara. Sakona tahaban bakum. Baranin kara spirituli kira but kubako balankat ay luh pialatuan kira yang manradyara ay lalbris na bila ba manan yang daukan kayasa ay tabitakaram bakumsma bayensa sakona spirituli kira ratahabaya balika tui saraya ray purasuni bara prapit na ni warkabriba bara yukuan na ni kaykiba paniskam na ni Claire sakiba pirituli kirara tahaban upli kamita may kay kisa. May tahabra sawar ka Christian kampensin kau kay krisma kan nitsa tahabidaw kan kawalba. Yam ni pale kay sa text kumwala brisa yawan ni kay kaya bisiwara patay sikan apostel waw kataya tu bara semten bara itin bakat piritra tahbisakan ba daharakum ay sikay kaya bara bahawin na kawirakum clear ta kaya nawas lika pirituli kidara tahaban dukyara tawisa litara tahaban kawakum nanara spirituli kidara tahbisakan kadukyarakum ay sayasa bara nako sa apostelo kataya tu bara semten an itin bakat ay sikay kaya ba nako sa gat bila nata yua nanira nako daw kamna yang spirit kiba uplabani purara laikamni laikamna bamna luhpia wait na nani bara luhpiam mayrin nani basin yang witness ki ay sabya wahama nanisin diara ay ka kaikbya almuk nanilika yaprisahukan kaikbya duki dadaw kra wait na nani bara mayrin nanisin purara spirit kiba laikam na bara yang witness ki ay sabya. Amen. Bansa kaka dawan ay pramas kawan kan ba la piwa blasi piwara prophet Joel waw katayra ulbisakan kan nata piwa balbiatem luh pia wait na luh pia mayrin nanira God's ay spirit ka ba
like biyawin. Wina tara banira. Bara, wahman na niba, prapit bila ay sabya, bara tuy saraya ra ay sabya, bara saynay kanani daug biya, bara diara yukuan na nirabasin kek biya. Kana spirit ka ba yabo ya bara, witin ay witness ka daw kikabya. Baraban sa kaka, manahadawan wina present do kaya kumbriyes makaka, ay mayumpa diara barasa. Wapan kayumpa barasa, bahabaw sa A, B, C. Aba, wan ko pala kaya. Beba, tahbita kaya. Seba, spiritu likira briyaya. Sako naman A, B, C ra, dimras, kupyam lakaras, tahbitakras, spiritu likira briras makaka, unam nibaman, dawan winitaw kisma. Mateo 7:21 bara, mistikta ko na sa paisikay kasipsma, ani uplika, ay bilani dawan ay wibani leka eben king kara wabya pya sakuna ay sikikupyala ka daw kibani wabya bansa kaka tabisakan ka na naywalika saurawali sakuna wanay siyawla bila na manwait na usmalkan kalika sa atwala brisalwan sakankan sakunagat bila rabalram lika sa atwala pya praptis kasut daw kiwan marikansa karais ba tahbisakan bas pirituli kira dukia raisi ba sutuan daw kan sabara ahini pale play kibrin kaya sayawan ba barayawan kay narara wait na kumibarakan government sekan katarakom ay ni na Cornelius apostel wahu katayaten rabrisa nara ay si Kaix etandat soldado brikan wait ni kaba Cornelius Italia wina bastara sakuna witin kaba dawan rasyabren kabrikan baralabi laten ba alkikan piar karalemoh na kahaban rauna nira baradawan mitakaikan diara ul labi laten ba nukan baragat bila baikra Moses laka ul daw kibrikan barawtin swakwaya lukikan sakuna kaunit kumbarakan nit ka ba spiritu likira ka obriras kan latuan kira bara Cornelius radawan mita paywan katara daw kan barawin gatin sal kamita man apostel Pedro Peus barawang Clara Balbia barawitin wenaturiam ni Walma barahin ni pale soldado yung pasaki bliki apostel Pita Brihuan barawat la redimantem anda 28 na ay uplikas la daw kibrikan ay pleska uplatara soldado pleska tara rading kibrikan bila kaykan kapita bawabya barapita dimimoni story yam ni basmalkan gat bila karni ka basmalkan tem Cornelio Watlara kasbri kawina pautabal kahuikanusa baha pataba gat spirit kaulikira pautabal kahuikanusa bara andat 58 nara piritulikira ni tahbisakan tem bila wala rawaman kahuay pura sunikanusa bara baka ka bahaba litara tahbisakan kakum bara spiritulikira ra tahbisaka ba kay narawinawanay siya ulasa. Baraman klita wisayawan ay sikata Mateo wahu katayara diya wisata yan bila. Iyang likaliya hiwara tahbi may daw kisna. Sa konayang ninirawala kumaulasa. Kautis ko palemanan ay kukabya. Bahawait ni kalika. Sus kapaliawa alkilang kaya karni ka ay karasa. Kaniyang wina kautara sa wiyayawan sa wil kautara sa. Sakuna iyang tahabam na. Kona witin may tahabay balika, pirituli kira an pautani may tahabew sa. Bansa kaka, bay bilay si sa lehora takpara. Bay bilay si sa.
lira tahbuna ko na walaw labaleka, pirituli kiran pautane may tahbya. Bansa ka, tahbisakan ka na, uplasata ilal may daw kiba, lehrawa para Bible rabal. Bible mayay sina, bahawalal makaka, manpiwa natara, uplabako kama, uplaluhpi ka wait na balbetem, ay witness ka kama. Pat apostel wah katayara isikata, wah matiarara, spirit kaya beba witin ay witness ka dukyara. Baraman witness ba ako takas kay makaka, naha ay san kanara, di maram kaya sa kupiam kumi. Bara nahakat bila na, mananiwal takas kisa, kumi ba nira dawan yam ni Maimondian. Amen.